Umfihlakalo yezulu wadala zonke izizwe zonke inhlanga waphakamisa abantu abaphefumulela ukuthi bahola abantu bakibo akakho lo yedwa ozawuhola izwe lonke ngoba uma mina Radebe ngimnyama nginje ngithi ngithunywe izizwe zonke ziyobuza izizwe ukuthi why uNkulunkulu ekhethe wena omnyama wangasikhethanga thina amaTaliyane wangasikhethanga ayikho lo mfishi le aniyekeni izitori zase Sunday school nibadala nibangaka naphuma kudala eSunday school why nisabelieve izitori zase Sunday school anikholelweni ngamaqiniso okhokho babengazi uNkulunkulu ngancwadi ngamaqaba awengafundanga babengazi 1+1 kodwa lo ophezulu wayefika ngemibono wayefika ngamathongo akhulume nabo ababizele ezintabeni ababizele emifuleni ababizele emihumeni aziveze azembule kabaprofeti vuka mntu omnyama nibuyele kwindlela zakini niyeke lezi enazi adopter eningazazi yikho lokho namhlanje zinixakile ngoba into yakho akusinge yakho bathi abantu mabefika eRevelation athi emusha athi hey la nkonza ngazi manje kodwa ngifila ngisekhaya azi nendlela abahlabelela vele ufila kusekhaya ngoba umoya wakho uyafakaza uthi nayi indlela yokukhonza kuyazwakala ntoza kithi nayi indlela mabangizonda abangizondayo kodwa okusalayo nibatshele nithi nimzondela indaba eqinisa nilifuni leqinisa likhulumayo anilifuni leli qiniso anilishumayeza lona uthi kini uRadebe buyala nembo uthi buyelani emuva nibuyele kwindlela zenu niyeke le ndlela enazithatha eningazazi zule mangaliso amaqiniso eAfrika yavela buyelani zazi